Timu ya KCCA yongere kwereka umutindo gw'amani hamwe no kuma record yo butasingwa umupakeza Uganda Premier League season ejibwa imo kusinga baburu ahagorisha twariyemwe Omuchweka cyo kubanza KCCA ebire yahereze kuteba ebembiro muzano na goremwa arusha etebre Innocent wa Fulham Omuchweka cya kabiri bure tunjiro mugisha go kuteba goro yo kwinganisa okurabera muri Joseph Semuju bito ompira agutira heru bwanyuma ubwire buke KCCAFC tungire goro ya kabiri etebure Charles Rwanga nuko kwebembera muzana ahagori birarubusha kandi omuzan Davis Kasriye nawe ayizire yayongera gore ndijo omuzano gwa KCCA yabasa kuguma egwebembe na gorisha twarubusha Bure FC omuzano tegurigire mwaho Musa Esenu ayizire yabatebera ka goro kamwe nyamunegere omuzano gwahwa ziri goro ishatu ahariyemwe Vipers na esinjiro muzano gwayo ahagoro ishatu ahariyemwe erugutra bagadafi FC omuri Jinja Uganda makuru g'ebyemizano goli biri ku rwa Muhammad Salah, Jordan Henderson hamwe na Diego Jota zweriye Liverpool kugutura baranwa ba Everton na golo inahariyemwe omuzano gw'empaka eza Premier League ya Bungereza kandi okuzanirwa rwa kashatu omukiro